I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novog kanalu ljudi. Današnji epizod ćemo raditi zanimljive činjenice o Orochimaru. I danas ljudi, ako se niste subscribe-ovali na moj YouTube kanal, to možete raditi klikom na ovo ovdje dugme i da ne dužimo mnogo, mi se bacamo na klip. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Prva stvar, Orochimarovo ime je složenica od dve riječi. Orochi, što znači džinovska zmija, i Maru, sufiks za muška imena u Japanu. Druga stvar, Orochimarove omiljene riječi su haos i uništenje. Orochimaru je poput Jiraiya Tsunade, lik iz japanskog folklora o galantnom Jiraiyi. U priči, Jiraiya i Tsunade su muž i žena. Orochimaru je sledbenik koji je promijenio ime i postao iskvaren pod zmijskom magijom. Svi likovi iz mangi posjeduju moći iste kao i u folkloru. Četvrta stvar, Orochimarov hobi je stvaranje novih tehnika. Peta stvar, Orochimaru je tokom borbe sa Hiruzenom izjavio da je napustio selo pred 10 godina. Iz toga se pretpostavlja da je učestvovao u odbrani sela od Kurame što je bilo pred 12 godina. Šesta stvar, put Madara Uchihe, Orochimaru je shinobi koji su se i najjači plašili zbog njegove velike moći i zastrašujuće pojave. Sedma stvar, kada Orochimaru pokušao da preuzme Sasuketovo tijelo, u toj dimenziji su prikazana tijela nekih ranijih domaćina o kojima se ne zna ništa. Osma stvar, Orochimaru je jednom rekao da je posle Sarutobije najviše mrzeo Sasorije. Deveta stvar, vođa Akatsuki Pain je posle Orochimarovog odlaska izjavio da nikada neće naći člana kao što je bio on. Deseta stvar, u prvim delovima animeja Orochimarovo ime glasilo je također i Orochimaru. 11. stvar, nakon što je napustio Akatsuki, Orochimaru je poneo sa sobom svoju otkinutu ruku i čuvao u svom skrovištu u selu Zvuk. 12. stvar, pošto je poneo svoj prsten sa sobom napuštavši Akatsuki, Orochimaru i nije baš nestali ninja Akatsukija. 13. stvar, Orochimaru i Sai su jedine dve osobe koje imaju potpuno bled ten. I danas ljudi, to je bilo to za epizodu. Ako se sviđa video, ostavite like, sub, a mi se vidimo vrlo uskoro. Poz!